Ngatin Norfolk lens ne ani yes some sing samal ya something touch tele intention no ari ne arila khazira ni nyaba posha political ladi du ya judge fraud kaji ki nyaba arilia posha delia ko khaza tawa nishu sabdun chi ki nyaba posha ani khare du labena ta nyama nidon duis ne ani quran ji kada arilia yikja suya yikja thadi che da je ani capture ki dum de tie awon de je lega le che ta mi re liya kada mi kumu tongda ngas lingi la be ani kada bom ji ga tongda dangerous ki de je ki lebe ki yaba do che awon de je poshas mi kare tada de nyama Quran de ne manguji che ani tada citizen US citizen immigration service homeland security Quran ju ki ta pattern de chikwa jijan dum do jab ju ke dum da yikja da che ke shedan da du changma dum de chikwa jijan ji mangu shu ji de le on de thopa do cha ani ma je ju ta Quran ji ke chi juwa la re de ji thopa cha de ani Quran pa Canada le sare Canada la phiri ma sare ani onde indu zambala Canada ne phiri imbai na da Canada ge khada Canada la ne di sulo shows la ne ari shong ge labya so ro extradite na chewa la ne andi lokashe ji case story sa re ani kanda ni don ni shu sab shilia chida sumbala ani ko kanda pa ari liya pa lo do extradite che sha andi case di do ne ani khasi neja chinda chube ge tari chonga liya ani Quran guilty cha sha na nge de Quran la po sha and on the po be ge Quran liya kanda tawa ni shu sab din chi ge nyaba che ni kanda yikja suya da chi ni tada de jumjuma la ora ta jabje ge jum suya tada mixe gi dina lo khe sha tada miji pagele deva na ni segres la joro jum jabje ge jum da ta chikba ji ja so ro de mangu ji Quran gi mi mangu ji chikba ji ja pattern mangu da ni Quran dos ni ju sha pagele ya anti de ge ni pesha di tada bumjik da tora de ju de pa lo go do Quran ga ji de nyaba de sha and the DKM be garisha shala be na arilia capture shungi mi jas chile ya ni ne khoran ki tapsi chopo sho je te yu sare kada da din ne ju din de ju di sambal mi pa judge ki te da khari imba ne da de ya to so che gro da de ji chasha and di charan zo simu sing sangmal ya ji shuna the so ani mi gu da de de je dus la go de nge gi ma pe mi ji kang ba the ma de khai me ro kadaji su yimbai ne da maomba ine re kadaji process na kandeji cha de yo bai ne ani today ki photo do ji yo bai na so ki well informed che ne ni ju de ji draw ha go an dj be ga ni chana ju ko ba so ki ha go shin ani go ne ani chana ju ko ba khates ke ne de ro an di ta as ye chana ju li ya de information do passed down to chingye pe so on di ki lo la ya plus to che na thank you